Akashbani Imphal R.K Gorani na pau pajari ahanbada maruoiba pau Rajapal Ajay Kumar Bhalana hairi malengo ina ay ngasay khal kaitharaglib asi kanaba honaba haibasi achoba singnaba ma oiri sarkar na hairi lambi mapanda musulai kaine singbada bottle yauna patra singda haplaga petrol yolib asi mayukta ain yeba thabak lakotlagani Rashtrapati Shasan thamkraba matung hauja raija asida santi puraknaba athubada thabak lokotnaba BJP ki MLA singna kendrada takselubani haina dola si ongangloi KS Bomsana hairi Bihar Vidhan Sabha Mikhal ahan matangka ki mirep se pishin banga si loikre amashung Bangladesh ki konung Dhaka leba sangsat mamang de miyamna khongjang jaksilakpadagi police ka akan mamong da mukna kre Numit ini satharakba Indian Himalayan Region Climate Change ki mifam ngasi Palace Compound Imphal da leba City Convention Center da loisin kre loisin mi thorom da saru yara duna Rajapal Ajay Kumar Bhalan hai Raija aski oina mari lena bibhag singna mapungoi ba thaudang lawduna mausagi khalngak senba thorang kya paikhatli Malingo ina aying asay khalda ahong kya lakpana mausagi pibam da akai ba kaya piri masi kanana ba ikoi punna angamba thaudang lawmin na bagi tangai fadaba lei makna hai malingo ina aying asagi khal kaitharakli ba asidagi kanaba hotna ba haibasi achoba singnaba amadi oiri aying asay khal kaitharakpa asina Bharat ki Himalayan na sarukta leiba lamdam singdasu achoba chaitheng ama piri Himalayan asi maruiba turel kya horupam oiribani mausagi khalda akaiba lakpa asina miyamgi hingnabagi lambidasu apanba oiri Rajapal na hai These initiatives demonstrate that when science, policy and community effort come together, real change is possible, yet we must do more. We need stronger coordination across departments, climate budgeting in every sector, and sustained capacity building at the grassroots. Climate action must not remain a separate agenda, it must become an integral part of development planning in agriculture, infrastructure, health and education. Thomas the Raja Sarkar Forest Environment and Climate Change के Principal Secretary Arun Kumar Sinha sir uyaki Thomas the Rajapal na tonga larik kya phong ki amasung State Environment and Climate ki Data Center so hangdo ki All Manipur Working Journalists Union Amju amdi Editors Guild Manipur EGM na akanabe mipam amaheng ayuk pung 13 da Imphal gi Manipur Press Club da pangthokani hairi mipam asida maru oiba wapam kya khanagani haina Amju amasu EGM na thokpa serol amana hairi Raija ki Consumer Affairs Food and Public Distribution Directorate na hairi lambi mapanda musulai kaina singbada bottle amasung patra singda haplaga petrol yoliba si aina yade makogi mathakta Prevention of Black Marketing and the Maintenance of Supplies of Essential Commodities Act 1980 Petroleum Act 1980 na singbing makada ain yobe thabak lokhat payai CAFNPD ki Director ke Bono singna thokpa cherol amana hai asigumba ain kaiba thabak sing asi thingnaba jila khudingmaki SP singda hanana khangan khre zero laduna makata na hai khoyathong da leiba PCTC amaso net EOC da leiba Bagliwal Enterprise Oil Pump nong makana kanana pung kunmari hangnaba thorang lakhat piu haina Indian Oil Corporation Limited IOCL Imphal da haija khre Raija ki Social Welfare Vibhag ki makhada leiba Women Helpline number 1821 amasung Child Helpline number 1098 asi yakidre maram aduna miyamna anoba Women Helpline number 7005776144 aduga Child Helpline number 8119918257 da phone tawbirangna Social Welfare Director Anna Aramamna cherol amada phongdorakli Technical experts sing tana don hanagi helpline number sing asi athu matam da semjenaba honari hainasu cherol asina makhatari Tabiriba Pawasi Akashbani Imphal dagini Manipur ki BJP ki MLA singna Delhi da chaluba adu Rashtrapati Shasan thamkraba matung haujik Raijas oirakliba phibam amadi santi purangnaba athuba thabak lakhotnaba kendra da taksilubani haina dola sigi wangangloi KS Bomsana hairi Imphal da pangthok pawgi mifam amada sir Bomsana hai Raja Sarkar na ilang laksin mangamdabagi phibam leirakpadagi santi purangnabagi damakta Sangvidhan ka article 353 ki makhada Raja asida Rashtrapati Shasan thamkibani Haujik laiba Manipur ki santi raksa phibam asi yenglaga Raija asida miyamna pamba sarkar ama semba yaintra yade haibase kendra sarkar na lepkadabani
ngasi Manipur gi miyamna mayoknariba khudongthiba awabasing asi ain gi makhada kendra sarkar da khanganduna aikoina pamliba tangdu leitaba lamdam ama ohenbada aikoi punamaki thaudang lei tongan furup kayana khondariba lamdam asta kanagumba amada nungaroida wafamsing phongdok leidabani haina Sri Ibomsana makha taki District Administration Kaksing Makada District Child Protection Unit Kaksing Amde Social Welfare Vibhagna Sinduna Illegal Adoption amasung Child Trafficking matangda Sensitization Program amangasi Kaksing Jilai Kairak Mamang Laikai Aiwasi Club Community Hall da pangthokre Angalwadi worker asa worker sing amade Kairak Gram Panchayat leiba village level federation sing oiba nomgi program asta saruk yakiba akang ahi singna hai angang ama matau karamna karama mong adopt tawgani karama angang bu pithokpa yabage illegal child adoption ang asigi khuna esta angang sina pirekleba wakhal gi saitheng amadi crime yauna tongan ba hiram singi matangda maritum wafam kya phongdokhi thorom maduda Kairak GP gi pradhan elangbam santi laimna thorom mapu oikhi Jila asigi District Child Protection Officer Gaju Rajkumarisu saruk yakhi District Health Society Chandel Sindona Asasingi Oiba Jila Thagi Convention ngasi Jila asigi Christian Village Laiba Community Hall da pangthokre thorom aduda Jila asigi Additional Deputy Commissioner MD Firoz Khan athobe mithunglen oina saruk yakhi Chief Medical Officer Dr. Joyson Matthew Mong Sangsu saruk yakhi Chandel Jila gi tongan ba cluster singi makhada leb asa worker singna nat ki oiba jago isai amadi akhanaba thorum kaya su pangthokhi tungda Sri Matthew na mathau ningthina pangthok asa worker singda certificate of appreciation biduna ikai khumnakhi Tamenglong Jila Anispo round gi National Deworming Day ngasi Jila asi Christian Grammar School da hawdokre thormaduda Jila asigi ZEO and Abonpo Christopher na athobe mithunglen oina saruk yaraduna hai Tharomasi Bharat Pumbada Pangthokli Masi Angang Singbu Til Lehendana Amadi Masa Mungu Phaba Nada Yektana Lehendabani Til Leirabadi Angang Sing Masa Son Batanatana Saujil Suthi Halli Mahagna Hai School Angang Sina Hiramasi Matangda Dr. Ramd Oza Singi Pauktak Ingadabani Tharomadu Tamenglong Jila ki CMO Dr. G Maza Chunglu Amachung Child Health District Health Society ki District Nodal Officer Dr. G Gonmaisu Saruyaki Manipur State Commission for Women gi mayang makhada Naga Women's Union sinduna soft skill gi matang nomi gi workshop amangasi Mantri Pukri da leiba DSS ke hall da pangthokre Tharmadu da wangang bada commission gi chairperson TS Tingning Pham Mong Changna hai losingba ama oiba haibasi school da khakta tamba yaba nate masi miyoiba ama da yawjarakpa bithorakpa masagi gun singni mangna hai Bharat ke Sangvidhan nupi sing mongak sena ba ain kaya semli ain sing asi ekoi puna khangmina duna Mangjil thaba khunaim ohennaba honaminasi Adi Karma Yogi Abhiyan gi makhada Kamjong Jila da laiba khul kuntar ke village vision lisingani kontra amasong village action plan semba loisin kre planning exercise singarang district nodal officer yauna block nodal officer master trainer line department gi karmachari sing amasong UDCR MST gi mute sing yauna pangthokpa mifamda aroiba warep laukhibani Kamjongi ADC SLJ na sabapiti oiduna pangthokhiba mifam aduda hauji jila aski manung de lairiba khungang kuntaruki lairiba awat apa amadi miyamna thengnariba khudongsadeba kayagi matangda kumna khanakhi Shillonggi Rajbari Wathoki matangda Coordinating Committee on Manipur Integrity Kokomina Sarkari Mailena Vibhag Singda Mokhoina Lakthoki Wafam Sing Yauba Zero Lama Pisindona Taksin Kre Life Saver Manipur na lamdeng apoy naharol amadi arusiga khusanodana ngasi Jenims ke blood center da idan tawkhre Akashbani Imphal dagi pau tabiri Bihar Vidhan Sabha Mikhal Ahan Batangka ki mirip se pisin banga si loikhre mathang thagi taruk to pangthok kadori ahan batangka ki Mikhal asida Bihar Vidhan Sabha kendra chama kun mathoida bot thadanagani tangka asta raija asigi Patna Darbhanga Muzaffarpur Gopalganj amade Bhojpur jila singi manung sanba Vidhan Sabha kendra sing yauri ahan batangka ki asigi mirip se sing scrutiny hayeng pangthok lagani amasung mirip se lakthokpagi aroiba numit tha asigi kundani Bihar Vidhan Sabha Anisba Tangka ki November 13 pangthok kada amasung bot masing na punna November 13 da thigani Bangladesh ki konung Dhaka da leba sangsat mamang da miyam na khongjang tangthilakpadagi police ka akan mong da mungna kre
हंदकता जुलाई थोकिबा थौदोक अदुदा असोपन नंखिबा अमदी लेखिद्रबा मियोइसिंग इमुंग मनुंग यावना मियामना तोंगान तोंगानबा दाबी क्या तक्सिलदुना खोंजंग चंगसिलखिबनी मखोने लालबा नुमित खरेनी असिदा सही तौनगदौरिबा जुलाई नेशनल चार्टर असिदा खोंजंगदा लेखिद्रबा अमदी सोलबा मियोइसिंगबु हीरोनी हाइना सकंगदबनी अमदी मखोइदा तोंगान तोंगान मखलगी तेंगबांगसिंग पीगदनी हाइबा वाफमसिंग तक्सिनखी अमरोमदा बांग्लादेश के इंटरनेशनल क्राइम ट्राइब्यूनल के चीफ प्रोसिक्यूटर नहानी लेबाक के प्रधानमंत्री शेख हसीना अमसुंग गृह मंत्री आसादुज्मान खान कमल अनिबु सीबी सेराक पीगदबनी हाइना पुखलखरे मी अहुमना साबा ट्राइब्यूनल के बेंच असिदा चीफ प्रोसिक्यूटर ताजुल इस्लामना लेबाक असि लुसिंग अनि असिगी थौसिल मरम ओइदुना जुलाई थोकबा थौदोक अदुदा मियोबदा चलहैदबा लिसासिंग सटकी हाइना मराल सीखी केंद्र के ट्राइबल अफेयर्स मंत्री जुएल आराम हाइरी आदि कर्मयोगी अभियान लेबाक के ट्राइबल खुंगक लाख अमदा अवनबा पुरकनबगिदमक लुसिंगबो ओइना मियोई लाख कुंदा ट्रेनिंग पीनबा पांदम थमली न्यू दिल्ली दंगसी पांगथोकपा नेशनल कॉन्क्लेव ऑन आदि कर्मयोगी अभियान दा वा ngangbada फमसी मंत्री फोंदोखिबनी कॉन्क्लेव असि मरोइबा पांदमदे ट्राइबल मियामदा माई मसिंग स्किल डेवलपमेंट हेल्थ एंड न्यूट्रिशन लाइवलीहुड एंड एंटरप्रेन्योरशिप अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लमदा खुदोंगसबा कया पीनबनी लेबाक सिन थुमगदा लेरिबा कृषि विज्ञान केंद्र केबीके सिंह हेन मतिंग लहेनबा अमसुंग शक्ति लहेनबा पांबैसिंग अवामथा के मिफम अमदा केंद्र लघु सिंह मंत्री शिवराज सिंह चौहान अमुकने यंगसिनख्रे न्यू दिल्ली पांगथोकपा मिफम अदुदा श्री चौहान हाई हौजिक लेबाक असिदा केबीके 453 लei मसिगे नेटवर्क चाकथोकहनबदा अपिकपा लौमिसुमो काना हनबा मखोइबो हेन मपांगल कलहन भाइबसि तंगाई फदबनी मंत्री नहाई केबीके सिंह असिना लौमिसिंग समनानबा टेक्नोलॉजी पीबा ट्रेनिंग अमसु लौ सिंहगे लमदा अवनबा पुरकपदा अचोबो थौदांग लौरी मंत्री ना इंडियन काउंसिल एग्रीकल्चर रिसर्च ता केबीके सिंह असिदा सेलगी मतेंग ह्यूमन रिसोर्स अमसुंग टेक्निकल रिसोर्स मते चाना पीनबा खंगनखी लुपा कोटी मंगा सेंजा थुमजा तौबगी केस पंजाब की सीनियर आईपीएस ऑफिसर अमा सीबीआई ना फाखरे सीबीआई ना सेल ओइना लुपा कोटी मंगा हेना अमसुंग तोंगा तोंगा फमदे सिंगनेंगा ओबेसे संख्या मरुम फागतखी मदुगी मनुंगदा सनागी लिकोल किलोग्राम अमा मखाई याउरी हौजिक सानबगी पाव मंगसाताबम प्रेमानंददगी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स एसोसिएशन सिंधुना पांगथोकलिबा कुनिथोय शुबा लेहाउ देवी मेमोरियल सुपर डिवीजन फुटबॉल लीग की ngasi sanakhiba match ta SFC सुगनुना SDO पलेलबु पांजल अमा सिनोदा थोइखि SFC की माय पापगी अमतंगाइरो पांजल अदु ओ लेम्बना चनखि अमरोमदा एसोसिएशन असिगी मीटिंग मखादा चथरिबा कुनमाथोय शुबा KK मेमोरियल फर्स्ट डिवीजन फुटबॉल लीग लिसिंगनी कुनमागी ngasi sanakhiba match ta UCC कक्चिंगना PFC तोकपचिगु पांजल अहुम अमदा थोइखि UCC की माइपाकपगी पांजल सिंह अदु देवराज अमसुंग इबोतोंबिना चनखि PFC की माइपाक पांजल अदुना हाइट्स मनी थोइना चनखि चंडीगढ़ चथरिबा क्रिकेट की वेन्यू मनकर ट्रॉफी लिसिंगनी कुनमा कुंतरुक्ता मणिपुर की नुपागी अंडर 19 टीम फाइनल चंखरे ngasi सानिखिबा सेमीफाइनल दा मणिपुर नागालैंड बु विकेट निपान थोइदुना फाइनल चंखिबनी थासिगी 38 दा मणिपुर अमसुंग सिक्किम फाइनल सानरगनी मंगा सुबह खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स लागलिबा नवंबर 19 दगी डिसेंबर 5 फाउबा राजस्थान की शहर 3 पांगथोकलगनी गेम्स असिदा मेडल की मसाना कुलहुमदोय अमसुंग डेमोन्स्ट्रेशन ओइना खोखो उतकनी गेम्स असिदा लैबाकी मफम पुनमक्तगी यूनिवर्सिटी थाकी सानरोय लिसिंग मंगा हेनबना सरुक यागनी मेघालय की कोनुंग सिलोंगदा था असिदा लैबाक अहुंगी फुटबॉल टूर्नामेंट अमा पांगथोकनबा सेम सारी जेएन स्टेडियम दा सानगदबा टूर्नामेंट असिदा भारत ईरान अमसुंग नेपाल की सीनियर नुपी टीम सिंह सरुक यागनी भारत का ईरान का अक्टूबर 19 दा नेपाल का ईरान का अक्टूबर 19 दा अमसुंग अक्टूबर 19 दा भारत का नेपाल का सानगनी गोरानी हौजिक अरोइबदा मरुइबा पाव अमुक हना राज्यपाल अजय कुमार भल्लाना हाइरी मालेंगोइन अई ngасai खल काथरगलिबासी कन्नबो हनबा हाइबसी अचौबा सिंगनबा म ओइरी सरकार ना हाइरी लंबी मपान अमसु लेकाइने सिंगबदा बोतल अमदी पात्र सिंग हापलगा पेट्रोल योलिबासी मायुक्ता आइन गेबा थबक लकुलगनी राष्ट्रपति शासन थमक्रम मतुंग हौजे राज्य असिदा शांति पुरकनबा अथुबदा थबक लखोनबा बीजेपी के एमएलए सिंगना केंद्र तक्सिलुबनि हाइना डोल असि वंगांगलोय केस इबोमसाना हाइरी बिहार विधानसभा मिखल अहनबा तांका के मिरेपसे पिसिन बंगासी लोइख्रे अमसुंग बांग्लादेश के कोनुंग ढाकादा लेबा संसद ममांगदा मियामना खोंजंग जंगसिलकपदगी पुलिस का अकन ममोंगदा मुंगनख्रे पाउलोइजरी